Amen. Tunaweza keti. Amen. I see people engaging themselves into the compassionate gospel. Nikwenda kuya mwekeo yu gutabura wira uyu munene ufagitwo ni Dama Mobile Spares kugerera Dama Foundation, na jokerie timu ino ya Dama Mobile Spares gatho na gwenda kumwira ocugo ici gutire hindi mugathina ni kuheana. You'll never go poor because you shared with somebody. Na damani gwenda gugucokeria gatho tondu no wanyitire compassionate gospel no ritu munene muno, no gitikira kiria bonaga kinini ugayanage na aruti akwa wira makona mushara, ukona kindu kinini gya kurera ciana ciaku no kona cia gutungatira Ngai nacio tondu uyu ni utungata. Tupigieni Dama makofi mazuri. Wana JCM, Mungu awabariki kwa sababu ya kuleta Dama na njia kubwa hivi. I know when compassion is mentioned anywhere, nyinyi husimama haraka sana, because you are soldiers recruited well in the compassionate gospel. Hata nyinyi jipigieni makofi. Wafanyikazi wote wa DMS mutogoretio ni Boni, hata nyinyi jipigieni makofi, kwa sababu leo mlifunga duka zote mkakuja hapa asubuhi kupika. Niliona program jana, kuna mahali kumeandikwa mpaka mtaosha nyumba ya ng'ombe, nikaona mtafagia hapa, na saa 1 kamili mlikuwa hapa. These are the efforts that God always bless. Kutafuta baraka za Mungu, you don't need to struggle. Kutafuta baraka za Mungu sio lazima ufanye mambo ambayo watu hufanya ili utafute baraka za Mungu. Just the way you are doing things, you have already tapped the blessings of God. Na mtu yote mwenye ako hapa, be sure by the end of this year utaona matokeo ya kile umefanya leo. Compassion ndio kitu ambayo huvuta Mungu haraka. It is the gospel of the Lord. It is the true religion, and the Bible says in the book of James that this is the true religion. Mwalimu waguku ni onadio igimwira atia. Mimi ni mtu anakuanga emotional sana, na leo nilikuwa nalisha huyu mtoto mwenye tunafanana hapa. Niliangalia nikachagua, nikasema wacha nipewe ule mweupe. Na amekula sahani mzima na mandizi 2 na maji. None guigwa maithori ni mokire view. Getwa ni wedera hairio gainama regaite karimwe gahura very fast. Na amekula vizuri, aria wega ginyanda moka uganeni ndashiria irio icio. Na ni mari muoni ni mwana ucio wikiri atia. No na ni ndi mugi kumwe gicigo kimwe na ni garuma kimwe irio tukininage. Na mimi nimeangalia ile kazi imefanyika hapa. Mwalimu uko na roho kubwa sana. You have a big heart. Ogera ciana ici na cikarire taru ni mahonire agine makomire toyo ni na mirie mutwe ugine akomeire giti. Ciana ici ta imagine ithuure twathinika kumahe irio, onjere mwalimu uyu arutaga wira hana atia utuko na muthenya. Tupigieni huyu mwalimu makofi mazuri. And I want to promise you, mwalimu, ciana ici as long as JCM ina igubiria Ngai citikanarari. Nilio kaga irio ukoya maguru ugoka JCM na ni uri hego irio cia kuigana na iria na mucere, ciana ici itikanage gya kuria. Because this is now what we should do as a community.
Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna ciana ici gukirite kuruta daimono thini wa mundu. Kuna ciana ici gukirite kurathira mundu maundu matakahanika. Kuna ciana ici karangu ukirite magegania na macanzi maria twikaga kanitha-ini. This is beyond what we should be doing. Actually, tungirona ciana ici every week ona tutibati gwithie kanitha. Ino ni kanitha enough. Uroraga ciana ici. Ciana ici ni iria mwarimu atigagirwo ni mundu. Mundu akarehe mwana wake akora tondu nake ndangihota. Ige mwarimu agathia akorogota. Agoka nacio tondu society ndingicihota. Murimo uyu wetagwo cerebral palsy na autism. Andu aingi matiwendete kana gwitanio nao because this is a long term disease. This is a long term condition. This is a lifetime condition. Watu wengi hawataki. Andu aingi mendaga kuruta ndutu, waruta ndutu mundu akahona kuguru agethiira. Andu aingi mendaga tundu mareka tuhuthu twa compassion nigetha meherere. No mundu toyo ureohania na a lifetime condition. Ningĩ oya Ngai aguturie muno to no ndigwo ngehera ciana ici igithie. Na andu aingi matihota. Na ti aya ungitonya guku nyumba riu kwina aria matangihota nginya guka haha makometio itanda-ini. I wish no tugie andu me ngoro njega ciatha, ngoro nene, ngoro nyingi, nginya atongoria aitu. I wish no tugie na andu me ngoro ya ciana ta ici. Nikwenda gucokeria mundu wothe ngatho, mundu wothe urehete kindu. Wheelchair ici ndiraheirwo ni Sam. Ako wapi Sam? Sam alikuja ama alitumana? Ndiraheirwo ni Sam. Metagwo Partners for Care. Nio masapotaga JCM na gutuhe indo cia mobility. Gaka tutu ni twa ciana muthemba uyu kenginya mikada ya kuoha ya Ngai. Na tukiro muthenya ungi charity yetu iriga ati guteithia ni gukombithia Ngai. Na wakombithia Ngai marihi meho no ari kuriha. Thank you ni nyumukire tuhutie ngoro ya Ngai. Ario the matu magaritie kambuni ciothe na arata. Ndamya already ni mwatamburo haha ndigocokera ringi. Mundu wothe ona tutagwetete na ni ahutĩtie ngoro ya Ngai by sending his or her contribution ni nyamukirite. Ngai amurathime na mbeca ciothe nyamukirite gutigira mutumia uyu cause ni twerirwo mutumia uyu ni twiraga guka gukuringi. Actually our charity event ya mbere like 1 year ago yari guku, if I can remember very well, yari guku niko twambiriirie na tugioka tukiona ciana ici na autism. Na nikio wiki eno on Tuesday kwari muthenya munene wa ciana iria cikoragwo na autism. Nona ni haraingirana wega tondu niguo tuka ciana ici cina autism, cina thina ucio na to ici peke yake. Marutire ici tiri ngene tonire ni nyingi biu ci guku thiini ti ciothe mangihota kuruta haha, ni wengi sana. So mahotete kuruta ici na we are so much aware ati guku ni gukombora makomboraga. So through Karango na bishop twakinye ihinda riu ria na bia ni tukuheana bia tondu tungimatigia indo ici ciothe na makihingiro guku ri ni hega hau kweli. Acha so ihinda riu ria kinya ni tukumahe kira twina kio as a charity work. Ni tukoretwo tugithie charity, tugika charity after 3 months o mweri twekaga ya mweri wa kanana na wa dek if I'm not wrong. Na tukoretwo tukinyitanira na Karango na our bishop Kajim na aria angi mutire mwaturekia kuma rira twanjiriirie. That means inyu muna ngoro ya tha. Ndurabatara gutindo ukiganirwo mundu wina ngoro ya tha. Taru ni urabatara kwiro Karango akoragwo na ngoro ya tha. Already ciiko ciake ni ironania. Nake our bishop nie newe afundithirie uhoro wa compassionate. Gakorwo ngimabuata mena Karango ria othe makoragwo makika. Gakorwo ngiriririe gwika uguo mareka. Tondu na nie ni njui nginyira thimaga na kambuni itu ni undu uguo tukoretwo tugika. Ni njui ndikahuka. Ni njui ngidagete kirethire. Ni njui gutire undu muru ukauma na kou. Ati tuge kwari na dama mobile spares. Na ni maharire. Ngai witu ndagetikira tukinye hau. Ni tugutherema na tukubidira na mbere na gutherema na aria othe maranyitanira na undu uyu. Not necessarily utunyitirira ta kunyitirira kou tuthia kunyitirira
Nĩ njũĩ Ngai witũ ndagatũrekia na tũtikahuka, nĩ wĩra mwega tũrutaga. Nĩ njũĩ Ngai witũ ndagatũconora, nĩ wĩra mwega tũrutaga. Thengiũ Karango na our bishop nĩ ũguo mũtũbundithĩtie tukafuata makinya manyu ma ngoro ya tha na ma gwĩka wega. Nitasoma few remarks here. We wind up. As the CEO of Dama Mobile Spares, I'm happy to be here with you today at Total Rehab Children's Home for our corporate social responsibility event. This gathering is all about showing kindness and helping others, just like we do during Easter when we think about being caring and giving. Also, it's important to remember World Autism Day, which was just last Tuesday. This reminds us that everyone is different and we should always be understanding and inclusive. Let's make sure to keep spreading kindness and love not just today, but all year around. So we can keep being a positive force in our community. Thank you all for coming. Thank you Negoka, Gaya Moradime, na ona koko gitogothie no tukwanirira tondu tutinonaga tene gwika wega na tutigite gwika wega. Thank you my staffs, ne kwirutira kunene mukire guku thinacara mwaruga irio ici twaria na mwanyitania na ciana ici utheru wothe mwa cooperate. Thank you so much. God bless you. Thank you othe. Gaya murathima muno. We share also asunta ni atoreheire keki itugo share ithuothe as a way of showing love we ciana ici. Thank you nare mara twirorera. Karibuni sana na to support mutumia uyu mwalimu our teacher nigucokeria ngatho ni ndamumitire muthenya mbere atwokire wira uria araruta ucio na tungiuga ni wira wa kurikana wira wa ucio na ni wiruteri munene muno. Gwikara na ciana ici ndagika icio ri mundu wothe ni ona ti undu muhuthu. God bless you so much. Kaida kana kurekie na ithe tutikana kurekia na ni hindi ndamenyire ati guku ni gukombora ndiramenyaga na by that each and every month dia kombora mbeca cigana ni ngamuheaga maybe 40 ama 50,000 every month. So nigugia mundu umwe maybe andu aka nigugia mundu umwe wa kundirikanagia each and every month tukamuikagirio no korwo ni 50,000 tondu tungihenania twoga guku hindi ciothe ni kuu ni kuhenania tutingihota guka guku hindi ciothe but 50,000 tinyingi tukimunyitirira. So mundu wakwa umwe ni ukwendirikana ni murendirikanagia tukamuikia kindu kinini akona agia kuriha rent na some few things tondu indo ici ti cia gutwara nacio thona kuri andu angi mamu supportaga ni arabatara financial support. Thank you muno na teacher, Mungu akubariki sana kwa kazi ya hii unajitolea. Thank you muno yothe. Tupigie dama makofi mazuri. Kuja hapa mwalimu. Kwa mshirika wa JCM ukoragwo Mombasa Road wetagwo Donga, ukoragwo na kabuni yetagwo Donga Casper ni atumira Karango 10,000 and I want you to confirm kana ni shekio thimu-ini yaku nenda o confirm na ninda wikiria 20,000 sio kuina moko. Anaji angalia Peter Muraya kai message zitaro message zako hazikujali makini ukiguza tu hapo kwa uguza hizo SMS hizi zinaingia uguze hivi. Haya angalia Peter, angalia rudi tu hivi kora maka tuturatu ika misango hizi ni zangu hizi. Benson ni mimi huyo Benson ni mimi. Nenda tuonele mutumia huyo pesa, nenda tumutigire kindu kiega message ya simu yako kwa nini ngani. Any good any ni ukuona Peter Muraya kuruka ukathi mwina kuri ukuona Peter Muraya maita meri wekira 5,000 na ekira 10,000. Peter Muraya ni Karango. Relax, don't panic. It's called the goodness of the Lord. Idona adwe kawega ndorero nawe kwa maundu mega ni ndora mtandao wale walio online bas tunaona Peter Muraya ametuma 5 na akatuma 10. Na ndio ni muradi na mbele na kumuikiria kindu namba yake hau
ni 0720 400 628 682. Oh, 0720 400 682. Na nidrona ndo marathi na mbere na kumwikiria mbeca kaya murathi ine more maciukie ine ura igwa te ngoro-ini ciukaga uguo ine Satima uria ugama Satima ne uria na kenya gwikirira 7000 kama kenya kura balance na mwache kumpigia ni kutuma na ikuruta ritwa Teresia Njero ni huyu ugama Njero huyo ndiye Njero JCM. Umetuma ngapi Elias? Haya, Elias amesimamia yake na ya team inaitwa Brotherhood JCM na wamekuwekea 50,000. Pigieni Brotherhood pamoja na Elias makofi. Inakiara gina gitararikia. Takiro umuthi mahwaini. Birthday girl Anita Alex ametuma 40. Yeah. Oh. Anita Alex anakinyiria 40 years old. Na niatuma 5 million gidano. Aya, we kujeni muniambie, okai, gerai hawa mukinjira kanigera tuikage na hinya. Baba Muindi. Mati manake on top of maudu maria hete. Mundu weto Pastor Stanley wa Ng'ombe, niwe osio. Ule na mwana wako Bishop wa IPCA, tago Stanley wa Ng'ombe. Na akenekia 5,000. Ukahura, ni mwagane ahura rohi. Uyo no ahura rohi riga tawaka. Haya, dama nake naikia 50,000. Deda thimu eno farodhi tumetie